Elikem. La petolame. Elikem. La petolame. Mado ago na Ghana duko. Hihia megodo. Novi todo la okple nyasela o. Togbe o mama o menyi banami. Nko nyenye apeto Godwin koku hamenu. Ike mecho jojeni gbaji. Egbe Elikem habobo enye ipopude miapenkume be miako nyanwe de venami. Nyanwe kawe mieketo be yuasecho miagbo. Enya okwe kule titi mesia kwenye be. Elikem habobo eva joe be mi vanya habobo toke wonu tepade le egenu to mele Medina social welfare. Elikem habobo eche gomele epe akpe vewi de kelia eme. Eche gome pele ame veado abama pososo wi eton ene. Ke miapenu tepe wowo agbagba jeje kutiri kuku ple novisi lele ikene le mia dome ke mie wo de kakple mia noeo ela be mie tso ape eye mie va so tade gene tepe siala miapenu tepe wowo webela mie efon kola ededu alegbegbe mie wanu tepe alegbegbe novinyo Elikem habobo enye habobo nu tepe wola odometo de kanenye bole bobo habobo nu tepe wola otimla mie o ha mie nye gome kola le ome eye vada sine gbe kemele nu pon papri mira miele epewi enepe mozozo me ha ho megbeda atradito akwa le miasi o da megbe na mi alegbegbe webe mi ape wona ike wo miele zakple keli la nu si anu jiefiato eye o jiekato megbeda abe the CEO of Soul Health and Wellness Center Nana Okujidom Intim Berimba eletepe ma eda megbe na mi alegbegbe the CEO of Global Joy Academy, Apeto Joy Amegbe, Eletepema, the celebrity painter, Apeto Bright Yao, Wojo, Eletepema, Odamegbenami Alegbegbe, Nimyegere Nkulenu Doropiela, Apeto Sylvester Naza, Eletepema, Apeto Aprekusu, Eletepema nenemme ya okatala o damegbenami alegbegbe ewebe mi apenu tepe wowola o yengole zakple kalime kele Medina le tepe ke miele mi ape MP kenele miasi le fi Honorable Francis Sosu ele dowa atradito ele Medina nyigbaji mi ape MC Honorable Faila ele dowa atradito ewebe mi ape Medina tepe siala mi ape te mi apo de Jezebel asitatu onye Medina is a business center zakpele keli do wona wole ji yim alegbegbe afomegbe vofo le gologui omo Elikem habobo mi le Medina nu to mele social welfare Medina nyona mi alegbegbe nenye bele mi atimde va Medina social welfare na bia mi atako akpomi ke epe ke va yi miato ehoto yikele nu tepe wom le honyi gbaji alegbegbe la oko wona deva teto me yike ton ko be bobobo carnival owe na mi alegbegbe be mi akoto mia epetuko penko deji eyele wona siali do wona wole ji yim alegbegbe afomegbe vofo le gologui omo Elikem habobo mi le Medina nu to mele social welfare Medina nyona mi alegbegbe nenye bele mi atimde va Medina social welfare na bia mi atako akpomi ke epe ke va yi mi ato ehoto yikele nu tepe wom le honyi gbaji alegbegbe la oko wona deva teto me yike ton ko be bobobo carnival owe na mi alegbegbe be mi akoto mi epetuko penko deji eyele wona siamela bobobo ho people va me le honyi gbaji le pe va yime ke mi no ho abe Elikem nu tepe wola wenela le nu na nu si anu la amenu veveto webela mi khonope evelia le pe ke va yime ke epe yime ke megale nu pomplimi alo mi Elikem to mi le jedom plimi de egale eji alegbegbe September 27th 2025 mi egale na de honyi gbaji agava fo bobobo chima to e akodada penya mi ato mi le babiancho mi agbo be mi adako na mi Elikem to bene be mi yi de hola mi akọ jidudu fia kuku ola de akọ gbova genyi gbaji wa ku ade Jezebel eye mi eto ape vale genyi gbaji hala mi le nu tepe wom alegbegbe kene bi adako na Elikem habobo de fo Elikem na fo Elikem vola ke aje gome star
920 star 922 hash. Elicum star 920 star 922 hash. Mleto ikama kako kwenye be Elicum we don't gonna Elicum